ni nawr. Ein, ti'n amddiffyn a ni'n attack... okay. O, ni'n nôl. Ni'n nôl. Good. Roedd cool guy wedi dweud pwy oedd y dau bechyn tubs wedi siarad pryd o'n i mewn casino. Ni ddim yn just o shame yn nhw. Just pobl o'r... Pobl o'r... Mae'n fine. Rwy'n ni'n just accidentally gadael i'r channel... Nes i siarad yng nghamro'r casino, fi ddim yn dop, diolch. Right, pawb yn Pigolan, Rockhead, ac nhw'n dod at ni efo bikes. Mae Rockhead. Boys, chi ddim yn gael... Pam yn sylwch chi ar y bikes? Cerio bike. Fi just gyda drink. Fi ddim yn... Mae'r bikes yn y starting area. Diolch yn Wow, fawr. boys. Just making blow in her left! Right. Oes ti wedi blow pob bike gran? How dare you? Oh god. Oh no, mae cael bombs! Mae'n mor anodd. Beth yw'r point y game? Mae'n mor Mae nhw'n anodd. trio lladd ni. Ie, na, ti'n... Wyt ti ar bike Morgan? Ie, ti'n angen mynd lan a trio lladd ni. Oherwydd ti'n cael, ti'n cael sticky... Oh, sticky bombs. Ble mae sticky bombs? So ti'n cael gwasgu sticky bombs? Right. L1 a wedyn L1. gwasgu R1 i safety. Oh, right, okay, good. Chi'n gallu neud e'n canol yr awyr, but it's bloody Tell me the right base ni, sorry. Right. Mae hwnna'n mynd i cymryd bach amser i mis troli. Oh, yes! Nes i lladd yn fanna. Oedd e'n completely miss. Rhywun fi. O so. Enjoy hwn mwy na... Oh, nice rocket. Oh, you bugger. Mae wastad Jinx. Oh no! Yes! Nes i bwrw rhywun. And I nearly killed myself at the same time. Da iawn. Nes i bwrw ramp ar y... O, fi jyst yn gwylio nawr, yn ydw i neu ydy yn gallu dod nôl? Oh, shot! Oh. Yeah, ni'n stuck. Round loser. I remember my It's tree a detonate sticky bomb button. Right, definitely ni angen mixo'r teams land yn bach, ti'n meddwl? Mae hwn fel cael Kieran a Ross yn D mewn yr un tîm yn Rocket League, so fe'n dig. Ni methu newid e. Yn anffodus. Oh, how convenient, Pryd ni'n eh? gorffen, fi'n gallu ail chwarae chwarae fe even rwy'n ni mewn, probably rwy'n ni mewn different teams. Alright. Newn ni dysgu y ffordd galed then. Mae'n Nanette Cosblue wedi dweud sut mae GTA 5 yn mynd. Mae'n mynd Good. da, diolch. A ni ar y top nawr. Fi... Oh, pa mae spanner dy fi? Chaos. Fi'n gwybod, mae'n mynd... Ti tabio. Right, so we know guns, boys. Do that now. Gwasgu tab, neu o. Go on. Gives me Mae'n tipyn bach chaotic ar y foment. Ble mae e? Ble mae nhw? O fanna. Oh no! Oh my god, I need best song for this. Oh no! No! Right, the edge got a few, boys. Get up! Yes, Mae hwn low house na bod ar y bikes. Oh, lord. Oh no. Ooh. Hey! Diolch am y host, Lynette Cosplay. What? Is this one for you? Damn it. I said we need to alive. Fighting a murder. You can go blow up the sticky bombs, man. I cannot control the keyboard. Keyboard. G. Okay. Ni hwnna ar ôl ti wedi talu. Oh. Oh my gosh! Oh, ti'n mynd marw. Please? Ruin? Ydy hyn ar ôl? So fi a Tom ar ôl, ble mae pawb arall? O ti di? Oh! Oh yeah, mae hyn yn strat, boys. Oh! Yeah, great scratch. Yes.
Ydw yn gweithio, ddo? Oh, yeah. Hey, nes i ennill. Happy days. Yeah. Yay. Yeah, that was fun. Nice. Nes i chwerthin hi lan o fewn 5 eiliad. Easiest £2.5 if ever won. Nes i roi £2.5 grand arno fe. Yeah. 2820. $100 nes i roi, o'n i'n meddwl that's a big bet. O na, Fi'n tyfu. O fi'n rhoi grand nawr. fi'n meddwl Ie. chi di ennill yr arian na. Oh, right. Na, os mae dim digon o pobl yn bed, mae'n cael ei cancelled. Ah. With halves, when I would honest. Right, I sticky can't bombs. lose Come on, guys. $100. Right. How boys, how? Come on. Easy game, Con. Oh. Right, come on in. Seriously? Oh! Wow! Where'd you go? There of the shot. Oh, nice. Dark Rose committed Oh, sorry. suicide. Dyna dim yn dweud. Oh, God. Oh no, we just cymryd allan rhywun o'r tîm fi. Diolch. Pwy sy'n dal yn Right, start ni yn gwrth y chwaer? Onwards. Oi, fi? Oh! Yes. No! Oh, my God. Yw'r techneg yn tybwys? Yw'r padel am hwnna? Techneg yn chwarae yn brilliant. Oes dim techneg y game ma, you just shoot. Just hit and hope, yw e? Yeah. Yeah, just pray. Mae RPGs gyda mantais huge fi'n credu. Dros y bikers. Oh, yeah. Ond mae'r bikes yn symud, so... Eh? Oh, I didn't Yeah. know. I didn't know that. Mae'n homing launcher, un homing launcher lawr fyna. Yeah, fi'n gwybod, nes i defnyddio fe, nes i ddim gweithio. Oh, yeah. Right. Oh my god, what? Yeah, mae un o'r RPGs yn like home and launcher. Dyma literally, it connects. Oes, chi dwy'n RPGs i gyd, jyst dim un ar ôl i fi. Rwy'n meddwl maen nhw'n dod nôl. Oh, Yes! Oh, Yeah. what a start. nice shot. Sut ti'n blow lan e? Left Yeah. trigger, left Ar y keyboard. directional. Oh. Dark Rose committed suicide. What? Ydy fi, ond mae'n y bikes yn really anodd. Yeah. Just you right, man. Mae'n just ti. Sa'i gwybod beth oedd digwydd fan'na. Ooh. Oh, damn. Dyna i ddyn. Oh, nine all boys, you Oh know. no. Ydy yn Oh. 2-2 nawr? Yeah, like pawb yn colli y biking round. Mae'n i'n teimlo hwnna oedd y round house. Yeah. Fel yna, Dwi'n fatha, gwybod fi 'di neud yn y gêm yma. like pawb yn cael ei slaughtered pryd ni'n, dechrau. Yeah. Mae'n bach yn stupid sut ti'n dechrau gyda wrench, though. Yeah, ond yr un pryd yn pen chi fel, right, if I jump off this bike mid-air, a lanio ar traed fi, allai defnyddio'r wrench. Okay. Fi eisiau gweld hwnna, Tom. Go on, go for it. Big brain time. Os fi ddim cael ei fforddio. Oh, dead ffygo fi. Oh, fel yna. I get it. Oh, shit. Suicide. O na! Mae'n sticky bomb ar y platform ond mae rhywun wedi Yeah, explode. dweud o'na! How did we do that? Oh no. Oh, Alright, mae ramps sydd yn ar yr ochrau. Bach yn waith. Ti'n Angled. gwybod nes i dwi'n gynharach, mae un o ffrindiau fi wedi gwneud y spin a cael tri car ar hyn o bryd ar y ffilm.
Nes i just text Ricky and I did, oh, look at the car this week. Nes i did, yeah, I know, I won yesterday. Nes i did, come on, you're lying. Nes i just damn yn llun o fe mewn garage fe. Oh my god, ydy yn mewn y container eto? Be? Owain, stay back. Oh. Come here. Attackers are like the one, defenders. Dwi'n meddwl mae'n mewn y container neu ydy yn just o dan ni. O, mae'n o dan ni. O, peidiwch neidio band. Ni ddim yn cael parachute. Come on, little birdie. Oedd yn hwn yn Directly o trwy dan ni. Sut ti'n explodo nhw? Ie. Oga, defnyddio hwnna. Left ar y directional pad, Left directional pad, diolch. I think. Roi ar y gas Ydy canister James? na. Neu fy'n right? Man, you don't know. Beth yw e? Great. Either left or right or a direction pal. That's it. Redig i ffwrdd. Oh, redig i ffwrdd. Match Oh, winner, dear. yay! Hey! Whoa, that was Sut ni di Hey, colli os 70,000. wnaeth ni cael tai? Match my Gunta V3. Ei, rank up. Oh, no. Rocket Tree hefyd, githio yna. Oh, nice. Bach o Alice Screw fyna. Good. Oh, I mean, dislike. No. Just like. Unrhyw wedi gweld y Rose... Fi'n gwybod mae'r Rhys wedi, ond unrhyw wedi gweld y Roses are Red videos. Nah. Mae'n Right. gwneud Google Translate. Ydy'n Google Translate? Siwr? Oh yeah. Fi'n siŵr, Rhys, nes ti dam un i fi wythnos diwethaf? Right, Just- just eisiau mynd nôl i free mode neu eisiau chwarae eto? Neu... Oes na fel rhywbeth tebyg i hwnna? Ni'n gallu trio. Skyscrapers LTS. Ie, ti Neu eisiau trio byddu. Skyscraper? Os mae pawb yn Go on, gwasgu eh? Skyscraper. Yeah, one team holds the top of the skyscraper, construction site, armed only with sniper rifles. Oh, Ideal. sweet. Yeah, fi'n hoffi sniper rifle fel challenges. Mwy na taflu sticky bombs wrth gyrru. Oh, bendant. Yeah. Dwi beth hefyd wedi gyrraedd un o'r ramps. Dwi almost got like kicked off. O, ti just yn gyrru yn syth, neu be? No, fi'n zig-a-zago, like, you know. A with... Zag dyn eisiau zig. Yeah, exactly. Yeah. Oh. Non-stop pop Oh god, mae loads o pobl wedi, like, random is what you mean o hefyd. That's cool. Pobl i chwarae. Ti yw yn y host, though. Mae rhywun random yn y host. Yeah, mae'n just chuck ti mewn i another game. Ah. Os ni'ch chi'n neud like playlist. Playlist? Oh Yeah. yeah, you can create playlists, didn't you? Yeah, hwnna'n take an amser. Alright, fi'n trio hwnna ar ôl. Hyn. Man. Neu ti, ti guys eisiau just chwarae hyn o wedyn fi'n mynd i jump yn ôl i free mode, so we'n gallu set on playlist yn ydyn. Yeah, okay. Hold on to your hat. We're taking a commercial break. In the sea, there are big fish Team and two. there are little fish. Right. Oh, ni gyd yn yr un team. But which are you? Did he? Isn't it time to I need Na, No. mae Ryan ian. different shark credit card Pwys, na angen ennill. Mae Tom a credit card color define you. Joel Shopping spree with yn a i tîm fi. The great white shark is A fi'n gadw yn syth o'r hwn, DC o Morgan, ti'n mwyn neud Battle Royale? Oh yeah, mae hwnna'n syniad da. Mae rhaid i fi download, roi ar iPad fi ddo. Fi ddim di roi ar achos mae rhaid i fi delete load o app eraill i ffit ar. Probs. Syniad da. Oh. Na, bendant, fi ddim yn... Neu edrych mewn i chwarae mwy o hwnna, Rhys, i gallu edrych os mae fe'n stream-worthy tiod game chwarae. Oh, nice. Oh my god, ydy'r snipers angen trio fend y band? Helicopters. Bro. Oh, god. Ie, fi'n meddwl. Helicopter, fi ddim Pa gallu neud e. adeilad na? Maze Bank, big one. Aha. Oh yeah, boy. my god, no.
Be ni'n neud? Ydy'n cael gweld o'r, what's it called? Ydyn nhw'n cael helicopter? A nhw ddim ar base Mike. Oh no, construction site, construction site. Just to pigo fan Oh i my god. Dwi'n really dressy boys, o'n o'n asgwyd siarad i'r gwmpas. Oh no. Oh my god, no, no. Mae un tîm fel ar y ben o'r adeilad. Fi'n ra. A ni'n Adeilad ni? helicopters ni angen. Oce, fi methu ddefnyddio helicopter. O, Oh no. aw. Oh no. Yes! Mayday. Oh my god, this guy's a moron! Sorry. And a proper comedy moment. How dare you? How very dare you? Oh, that's brilliant. Just a budget. Oh, you bugger! Oh. Sorry. Dwi'n darian. O'n i'n gwybod oedd hwnna'n di. Brilliant. That's stupid. Ennill. Stacey fi fanna. Come John, you're on. Dwi'n dwi'n neud boys. Just lladd o'r helicopters. Yeah. Wel, mae just mae nhw yn erbyn chi kind of thing, a chi angen lladd nhw cyn i nhw lladd chi. Achos maen nhw'n dod off o helicopters a gallu... O, ni ddim yn gwybod hwnna. Wait. Nice. Wel, swedwch chi helicopters boys. Does no helicopters. Ie, maen nhw'n cael dod off o helicopters. Am ni ddim yn disgwyl yna. Dwi'n gwybod hwnna nawr. Pa idiot sy'n fly o'r helicopter ma? Okay. So chi'n seithi mewn helicopter? Di yn rhywbeth Just- fel R1? So does yn head hwnna. Sorry, Ross Dini, sorry am y bwlio sydd yn digwydd. Na, man. Oh, buddy. Seithi yn y God, ni'n helicopter mynd- ti'n gwasgu a. Ah. Os oed ti dweud why, I wouldn't have believed you. Yeah. Think of it. Just gwneud siŵr bod ti'n really uchel lan cyn gwasgu. So yw di head fan Oh, helicopter. Jesus. R2, a wedyn just, like, basically movie. Are you safety? Fi ar keyboard a mouse. Honestly, nearly confident. O, dyna'r guns, oce. Oh, sugar, mae hwn yn eitha tri. Fi'n gallu mynd O, lan ie. nawr boys yn Oh, mynd ble ymlaen. mae sniper rifle? Chi ddim wedi Pawb yn ffeindio? chwerthin ar hwnna fi. O, mae keyboard a mouse yn amhosib boys. Yeah. Oed ti gyda Xbox yn siarad ar? Hello. Ie, ti'n just ddim yn pwag mewn. Yn dweud, just plug it in and then gweithio'n super. Gwad ie, mae hyn yn Oh. anodd. Ble mae hyn? Fi ddim yn hoffi Un lan fan hyn. helicopters. Oh yeah. Paul Ross. Fi literally just seithi and hope for the best. Does dim clem dy fi ble mae'n ei fan. Oh no, oh. Oh yeah. Pure assault committed suicide. O, mae siawns dyn ni te round yma. Oh gosh. Good job, Unan. I'm off. Pam, ti off y diwys? Oh, for God's sake. Random o'r Ross kid. Dini, eto. Beth Ti yw? Le. Sut lle oedd e i gael fi fan? Ti ôl, ti ôl. Chwarae teg. Mae hyn yn actually anodd. Just dweud, mae ddim yn ddeg. Na, nes i dweud chwarae teg achos nes Oh, i right. lladd fi gyda sniper rifle o mor bell i ffwrdd. Na, mae minigun. Ie, mae ddim yn gweithio, nes i trio hwnna, mae minigun ddim yn gweithio am i reckon. Unan, beth yw pwrpas sniper rifles? Whoa. Ah, missed. O ti mor agos i lladd dy hun fyna to. Ie, fi'n gwybod. A ei fod o, does dim clem dy fi beth fi'n actually neud. Wel,
Mae nhw ar y to. Just gwympo lawr. O, mae Ross yn di lladd ei hun. O. Le mae'r... Nes i neud i allan o... Nes i neud i allan o'r cover. A roedd yn mynd... O. Hello? Mae'r minigun ammo yn gone so fast. Hey, Oh, this is just the... there's the parachute of me. Oh no! Oh my god. That was horrendous. Oh, brilliant. But ti y person olaf o tîm ni, though. Yeah, dim achos skill, ond a ffaith nes I actually just troi... Ni'n troi y helicopter o gwmpas tua 6 gwaith yn ddim gallu seithi fi. In fairness, dim ond tre ni sy yn y tîm yna. Wyt ti eisiau ni gyd just mynd i'r Free nôl play i away. free roam? Yeah, free play. Playlist? Yeah, os ti'n gwybod sut I sort o'r playlist, then I'm great. A mae'n rhoi amser I fi a Joel dysgu a lefel o lan a cael gwella yn y game, I suppose. Yeah. Treides I rhyw 5 munud fan ar y chat hofran a neud colch o gwmpas, a wedyn nes I eisiau neud o mas, achos o'n I methu symud ymlaen o gwbl. Not Free mode, ydy e? Yeah, free mode. O, fi di lefel o lan I level 3 yn barod, o un, so... Sang ni. Pwy sy'n ar cant eto? James. Ti'n gallu fod yn fel boss ni, o'i ti, a wedyn ni'n gallu ymuno gyda clan ti, a wedyn pan ti'n neud heist, ni'n gallu just dilyn ti. Yeah. Yeah. Mae dim ond 4 person gallu gwneud heist. O, di fe? Dim ond 4. Yeah. Yeah, mae'n shockingly bad. Mae'n dibynnu ar heist, mae rhaid nhw dim ond fel 2, ydyn nhw. Yeah. Max yw 4 yn meddwl ar rhan fwyaf. Ydy yn gweithio'n fel llyfn fel, you know, yn yr actual heist bit? Yeah, mae'n brilliant. Mae'r heist yn Yeah. really da. Mae'r heist yn quite enjoyable I fod yn honest. Okay. Wel, falle, dyle ti neu, achos mae pawb yn gwylio fel screen ti anyway, falle os ti'n neud un gyda rhywun neu grŵp neu gweld beth yw, os ni gallu cael fel max o 4, achos bydde fi jyst eisiau gweld e'n digwydd a pawb yn siarad o 4 person a neud e. Sim ots os fi ddim yn neud e yn personol, fi gwella fi just gweld beth mae fe fel. So, neu, beth chi'n gallu cael yw cael James a Owain, ti gyda lefel eitha uchaf fi'n credu. Os ti'n neud e gyda 2 person sydd yn really isel, a gweld faint o effaith mae'r lefel o lan thing yna'n. Mog, pwy sy'n arfer mas o chi lot, pwy sy'n arfer pob wythnos yn chwarae games? Fi'n chwarae pob wythnos. Right, pawb sy'n chwarae pob wythnos, pam na chi'n mynd mewn I heist, because it's about Yeah. really. Chi'n mynd Yeah, mewn, I'll just drive around for 10 minutes, a wedyn, ar chi trio fe, mae cwpl o heists, mae un bank, a wedyn mae un prison hefyd. Yeah. Wel, beth gallwn ni yw swapio fe, na, rai, os ni'n pario fyny, fod 4 yn mynd I un heist, 4 yn mynd I heist arall full player, a wedyn... Mae'n costio fel 500 fil ydy? Yeah. I dechrau heist? Wel, ti angen high-end apartment, i cael a planning room. Hwn yn fel 800,000. Oh, Jesus. A wedyn, I dechrau I Felicia job hwn yn 40 neu 50k. So basically, dim ond Owain a James a pwy arall sydd wedi chwarae fel lefel o'i hun lan digon? Na, mae lefel fi'n crap ar hyn. Mae'n dda ar y PS4, mae'n really wael ar hyn. Yn game nhw'n arch, ti'n rhaid i ddweud.
Yeah. Yeah. It'll come back on. It'll come back on, don't worry. No, doing that dollar loading stream like Gerald's last thing. Bydd yn dod yn blaen, ond there's something about GTA 5 chi'n mynd off heist neu unrhyw beth fel hyn yn cymryd ages. So, os ni ar lefel mor isel, ni ddim hyd yn oed yn gallu neud heist. Sa'n siŵr, sa'n cofio. We can Google it now. Chi'n gallu, ond mae rhywun angen fod yn fel nes i dweud, mae rhywun angen fod yn boss chi. So rhywun sy'n lefel uchel, mae nhw'n gallu... Alright, ti angen bod yn... I'll do my best. You run at the heist, like, ti angen bod yn rank 12 and own a high-end apartment, but anyone can join a heist. Okay. Mae hwnna'n syniad da i chi, boys. Os mae rhywun yn cant neu rhywun yn whatever, os mae nhw'n fel y boss, os chi'n ymuno gyda nhw, mae rank chi'n mynd lan yn rili gyflym. Achos un peth chi angen neud, yw literally aros yn agos i'r person. Okay. Wel, beth os ni'n trio hwnna? A fi mewn byd gyda rhywun arall nawr. Wyt ti? Parang yw'r shortest heist, James, ti'n gwybod? Prison. Ydy hwnna'n ti? Yeah, the set cost for prison break is 40,000. You will proceed. Yes. Ond oes rhaid i ni gyd talu yr un cost? Na, dim ond y person sy'n run over. Redig e, okay. Yeah. So, sut ydw i'n ymuno gyda heist yna nawr e? Remember ti angen dod i'r apartment fi. Oh, Jesus, Actually, ble wait, fi gallu invite ti nawr. Thank God. Oh, cool. Prison Break. Mae'r gai yna'n edrych fel y gai o Breaking Bad. Let me see. So, pwy sy'n mynd i ymuno te? Fi eisiau ymuno. Yep. Right. Ymuno gyda ti, ti'n mwyn just gyrraedd o gwmpas yn neud... Oh, sorry, I actually invited everyone. Maybe just accept her invite. So I've been asking wrong page and it said invite all your friends. Like, oh. Ti'n gallu mwyn ti fi session ti, Tom? Cool, mine one more space. Arhyn, ni angen un mwy person. So os mae un person arall eisiau ymuno mewn, i cael ei stats lan neu beth bynnag. Go for it, Tom. A wedyn tro nesaf, nawn ni swapio person sydd ddim beth bynnag. Go on, Joe, cer amdani, fyddai'n just mynd i'r garage, mod the car up a bit. Fi ddim mynd i'n cael lot o GTA, Tom, so mae'n ymlaen ti eisiau neud e. Ie, ond ni'n bod yn passengers, Joe, i trio lefel o fyny. Pipeline ni. Os y Tom action gwerthfawrogi'r lefelau, sa'n mynd i wedi... Go on, Tom. Alright. Ble mae'r corner shop y gosach? Drink that. Boys, mae car newydd fi yn absolutely beautiful. It's not really, I'm joking. Roedd Damon clean yn y grŵp na, right? Nice. God, mae camera fi yn shocking ar hyn bryd. So, ble mae'n dweud weapons a settings a stuff, ti'n gallu prynu fe o'r sgrin yma, ti? Yeah. Mae'n cool. Yeah. Fi'n just gwasgu purchase all ammo. Yeah. 35,000. Oof. Okay. Morg, fi jyst roi yn y grŵp edrych ar y car na. Okay. Fi rhaid I fi adio Owain a James so nhw'n gwybod beth i siarad. Yeah, it's a good shout actually. Oh, that's nice. A sec. So, mae'n dweud, created by Rockstar, 12 UR3 opens at rank 12. So ti angen bod rank 12 i gwneud e? Wel, ydy hwnna'n meddwl bod rhaid I fi, neu o ti'n dweud bod just y person sy'n redig e? No, bydd ni'n trio chwarae fe. Yeah, go on then. So Tom, ti'n mynd I ymuno mewn? Yeah, ti'n gallu ymuno fel heist member, ond ti'n methu, like, run o'r heist. Yeah, ma' hwnna'n fine.
So Tom, neidio mewn, neu os ti ddim eisiau, mae'n ffain gall Kira neu Ross yn di neu rhywun arall. Go on, mae Kieran and Ross yn di'n gyffredin, go on. Kieran, ti eisiau neidio mewn y haith? Oh, dwi'n neud race a minute. Okay, fair enough. Ross and D? Maybe. Na, rhan iawn, diolch. Okay, fair enough. Come on, Tom! Ie, fel ein neud yna, mae screen fi dal yn loading achos fi nes i tri achwanegu fi hynna nôl i Join Friends World. Okay. A mae di cicio fi mas am hynny reswm. Oh, God. Oh, beth yw hyn, man? Jetpack? I did not sign up for this. Oh, dead. Two. Right. Ti di anfon thingy fi. Remeddwl. Yeah. Dwi'n invited. Yr unig rai sydd ar fi o Shmowli. Wait, actually, 50 NOT ar GTA. Tom Rose, 1991. Yeah. Oh, rwy'n ddim cael ti fel friend. But dwi'n gallu invite fe then. Yeah, Remeddwl. Ond fi ddim gyda digon o... Okay, fi ddim yn redig anyway, dwi. So, my friends... Friend list. Tom Rose. Invite in. Right, ti mewn nawr, dyle ti bod. Yeah, I got you. Nice. Right. Nice, dyma ni. Howdy. Three. Cool. Fi wedi bod yn aros trwy'r wythnos am yn foment yma. Ddim y blimin mynd ar rhasys ceir. Dim diddorol o hwn yw'r bit fwyaf diddorol o'r gêm I fi. A fi ddim wedi trio fe to, so falle bydd e ddim, ond y syniad o wneud e yn cool. Nhw newydd achwanegu heist newydd, Diamond Heist. Yeah. Alright. Rwy wedi prynu arcade. Na, oen. Dweud y gwir. Okay, it was Cael arcade am free. Mr. Crest said we should talk about work, but not here. Actually, we're going to Twitch Prime. So os oes gen i hwnna, dwi'n gallu cael arcade am ddim. Yep. Yeah, change like room in the back or link or something? accounts to you. Yeah, link What our device? Twitch. Cool, I'll get set up. Na, Okay, ti'n cael really do, stuff like pob mis, it's great. A plus, os ti'n Prime, ti'n gallu subscribe I channel... Wow. You'll help me out with something. Shame. Well, not me, Shameless. so that's why it's not Shameless. helping. And I want to understand. Just saying, mae rai pobl ddim hyd yn oed yn gwybod bod gyda nhw Twitch subscriptions, bit of, you know, Anyway, dysgu pethau newydd. the point is, Addysgiadol. sometimes our fair and legal justice system makes Yeah, mistakes. that's it. And this is one such time. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the Walter Army. White. 3 Yeah, doctorates. come on, maen nhw'n amlwg nhw wedi Polymath, riffo hwnna off. vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons hwnna'n Walter development, White. engineer, car nut, but Walt definitely not Whitman. a people Well, they don't Walter White and Kindred No, like Walter geneticists. White. espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. It's a Yeah, goddamn traitor. yeah, no I shame. mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a Don't email time, to them but with you, any that's all. way you like. Standard op for a I'll even fat drop right breakout, on just you know what I mean? chat. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus, and then, well, Mae two yn things. We got the ateb bod inmate hyn transfer ddim yn schedule and cross-platform. Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. Yeah. We need a plane to get the professor good, I'll out of straight the it out. country. It's currently being used to traffic Realistically, drugs dyle by a hyn bod yn transnational haws street I fod yn gang cross-platform, of cos mae Rockstar yn Plus, obviously we have a independent. standard Bolingbrook Plus, transport chi'n gallu vehicle. linko The least PSN neu traffic is on the route Xbox from account Lido Bay. fi All right, that's where I you're gonna be able to PC get a version hold of one. anyway. You can get a hard copy Yeah.
of the So, inmate transit why schedule not? at the LSPD's Some Mission loads Row of video station. games, Go in Rockstar, unarmed, ridiculous play it video. cool. You might not have Yeah, a problem. That's a game and two-person Red job. I'll Max. work out PC. The other two-handers are Guy's prize Casco. That's We some believe rare it's about to some be shipped to reasons. Korea by a heavy car theft ring. I didn't pay the Okay. FIFA one day though, So because my Chris said FIFA you guys are didn't at least pay. semi-competent, Ultimate so, Team, well, money. Professor Reshkovsky Pro pays it. clubs and absolutely shocking, I think, Reed. Yr un peth pob un blwyddyn fe. Yeah. Cool, so, nawr, mae gennym ni tri... Ydy Ryan yn y... No, these are the setups, aren't they? Yeah, Yeah, setups. Wedyn, si... Separate people like that. Wel, nie, nhw gyd yn y setup, pob pedro. Ond ni'n angen gwneud tri gyntaf tan y graduate one. Yeah, cool. Right, so that's gwneud y Prison Break plane. A ni angen dewis un o'n nhw, neu ydyn ni'n... Na, Yeah. fi'n siŵr mae'r leader yn dewis nhw ydyn nhw. Pwy Yeah, bynnag y leader. Par un neu ti eisiau gwneud te? Prison Break plane, Prison Break bus, neu Prison Break station? Beth am ni'n dechrau run number 1, you know? Good idea. Okay, James. O'n i'n meddwl oedd chi'n neud... O'n i'n meddwl bod mae pawb yn neud un wahanol. Na, bydd credu bod ni'n cael like different task teams o fewn y setups. Ond usually like 2 pobl i team. Usually, anyway. O dreth nes i neud un fel hyn, right? Nes i gyrru'r bus, oedd rhywun arall mewn y waren, and you meet up in the middle. Yeah, mae'n am 2 teams edrych, mae rwy'n y pilot a ti'n y ground team. Okay. Cool. Cool. It's ti a pob beth. Hofi yna. Skirmish. Mask style. Classic. Beth am y trowsus? Dwi'n gallu newid hwnna? Dim ots. Barod. Oh, like my guy. Dwi'n barod. I'm going to play my Palace video. Oh, by the way, pan chi mewn y car, os mae'n dweud put your mask on, chi'n gwasgu left. Okay. Oh, dwi'n cael mynd cargo shorts. Oh, cool. Ond surely mae hwn ddim yn 4-seater. Na, mae'n 2-seater. Dwi'n car fi te. Drwy'n un ar y ochr. Ti'n yn dwy'n un dy hun. Na, hwnna yw car fi yr un o'r enw yna. Right, we just got to do some barod. Nice. Like I said before, the airfield is under Vago's control. They're using the plane to make trafficking runs across the border. That means it's already set up to take Reshkovsky out of the country. Limited radar visibility, plausible cover story. It's perfect. Don't let the fact that there are a bunch of angry drug Dwi'n dealers meddwl am y gêm ar ôl, 7 mlynedd yn beth fan y gwrdd. Mae graphics dal yn amazing. I suppose mae... Oes y stuff fel actually y ffaith bod nhw'n gallu neud updates yn gallu cadw pethau yn edrych yn dda, neu ydy e fel built fel y graphics yna and that's it. Fi yn gwybod cwestiwn yw e, fi ddim yn siŵr. Fi'n credu mae'r updates yn ei wahanol, achos fi'n gwybod, obviously mae'r un peth gyda FIFA, mae'r un peth gyda hyn, obviously mae forums wahanol ar Discord beth bynnag, a be maen nhw wedi bod yn trafod yw, basically, wel, mae pobl yn neud yn annibynnol, ond obviously mae'r games yn neud e hefyd, so little pethau fel, naeth nhw'n dweud bod, chi'n gwybod pan chi'n dod mas o'r môr ar hyn, naeth nhw'n dweud mae'r person yn mynd yn syth yn gyflym er enghraifft. So be mae Rockstar di wneud wedyn, ni'n newid e, so mae'n cymryd mwy amser er enghraifft. So little things, so pob update, mae little things on, mae'n neud wahaniaeth i'r game as well. Yeah. Hefyd, efo y game pan ddarig y mas o sci-fi ball, nath y Prison Break roll allan lot o'r hwnna'n meddwl. Ydy ti lot i Mackenzie Field hefyd? Yeah. Fi wnaeth GTA dod mas ar y PC, achos nath i ddim dod mas yn sythyn ar y PC. Byddai'n cael i wneud 2 blwyddyn ar ôl. Rwy'n yr un amser ar y remastered
oops. I'r No, PS4 hwnna hefyd. edition ni. No, Right, sure. Oedd yn really beth to it. I think so. Okay, EMT and cheat. Pwy sy'n cheat? EMT Eric. Oh, right, okay. Nes i cael ei tynnu draws y holl city. Oh. A fi. A wedyn... Ydy fan. Oh yeah, mae 'na lots o hackers ar GTA currently. Okay, I'm reading you close to the airfield. Mainly around Remember, once you engage these bastards, there's only one way this is going. Mae modders Make a plan, then pigro execute lan it. No matter how good the plan is, expect sustained resistance. Peth yw, mae bod ddim yn anghyfreithlon ar y game, so yr un peth ar FIFA, mae ddim yn anghyfreithlon, ond pan chi ar lane, you could literally lose your account. So os chi ar game single player, chi'n gallu beth bynnag chi eisiau mynd yn dweud. Ie. Mae'n just pan chi ar online. Actually, tan Tan beth? tan Tom Rosen. Sorry. Ah, yeah. Right, rwy'n mynd i trio mynd rownd y ochr a wedyn i gallu storm yn ymwneud fel y dau ochr. Felly fi gael rhyw fath o gun. Mae Uh, dy fi rifle yn unig. yeah, hwnna'n da, yeah. Right, ni angen storm yr airfield hyn. Okay. Okay, 3, 2, 1, go! Oh, go, sugar! Like a shit show down there. Clear Oh. the airstrip before you think about taking that bird into the sky. Oh no, oh Get no, shot oh up, no. back to go! Alpha. Ie, mae i fod yn deg, mae neidio dros y wad ddim yn peth, a ddim yn syniad da. Pwys... Right, And you can call like un life, so that's fine. Okay, so mae rhaid ni cyfathrebu a bod on point gyda tactegau, fi'n credu. Yeah. Right, right trigger, quick restart. Right trigger... Yeah. Beth, mae dy fi rifle, so ydw i'n gallu just pigo nhw off fel o bell down or rhywbeth? Yeah. yeah, probably best bet. Peth yw, pan chi'n redig mewn, mae nhw'n dod o'r ddwy ochr. Yeah. Yeah. Right, let's have a look. Yeah, we're in a move, I don't know, really meddwl. Yeah. There's been an error with this session. Been an error with the session, I mean... Okay, I'm reading you close to the airfield. Mae'n annoyable. These bastards, there's only Gwrs ei, os... Fi'n credu mae'r game yma gyda'r hype, byddai chwarae fel Far Cry gemau a neud fel y missions co-op gyda'r un kind of like, thrill o chwarae. Boom! shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. If the plane gets shot up, we're back to Alpha. Vago's cell phones are going loco, people. Expect more of them any second now. But remember, the mission Yn y is dod o'r hell. Oh, sugar. Get out of it. Sut ti'n un... Oh yeah, there you go. Lle mae nhw? Oh, car yn Na dod. nhw ddim, mae nhw... Oh, ma' nhw'n ar y blooming bridge hefo ni. Oh my god. Le? Rwy'n nhw'n just gyrru ar erbyn. The gang task force better send us a thank you for this. Even more Vagos coming at you. Hyn yn awesome. Hey, Owen, you sure you head in front of the plane? Yeah, oh my god, I'm almost there. Oh no. Go.
Oh. Okay, 0 lives ar ôl. Na! Neb marw. Na fi impossible amosib. Dead. Offside. Ah, damn. All ydw dwi. Right, fi'n credu nice dilyn rhywun so ni'n gallu cyfro o stuff. Achos... Rhan tactig. Go Pryd on. ni'n, cyn bod y ceir arall yn cyrraedd, Yeah. bydd Owain yn, mynd am y plane, bydd ni tri yn cyfro fe, a wedyn bydd ni'n, Quick restart. Right trigger. wedyn bydd ni'n cyfro Owain's escape. Dweud e eto, go on. So, pryd ni'n, pretty much, neu beth ni wedi wneud tro diwethaf, ond pryd ni wedi cyfio lladd y pobl sydd yn barod ar y airfield. Yeah. Bydd Owain yn mynd am y plane, take off, wedyn bydd ni'n, GTFO. Yeah, Okay, getting reinforcements, right? Good idea. Yeah. Okay. Okay. Yn gwell na tro diwetha, ddo. So ni yn gwella. Wyt ti'n gallu save-o'r status o ynghanol heist? Yeah. No. Mae yna checkpoints. Oh yeah. Okay, fine. Ond i fod yn dweud, maen nhw'n eitha beth mewn, so maen nhw ddim yn actually... Wel, ti'n crasio mewn i'r hedge, oedd e'n just yn ffyn. Ti'n neud o? Bit of a stupid move i ddod yna. Okay, pawb barod? Yep. Yeah. Fi'n mynd i'r ochr arall, alright? Yep. Okay. Attack! Looks like a shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. If the plane gets shot up, we're back to Alpha. Oes na fel zoom in ar sniper? Yeah. Oh, Awa? I'm in on a plane, We're ready. Dwi'n cyfro at efo'r minigun fi. Nice. Okay, we're mynd mewn y plane. Okay, mae ceir yn... Okay, shot somewhere. Okay, we're mewn y plane. Mae... Oh my... Okay. Oh, dwi'n marw. Everyone bounce? Right, yeah. So ble ni'n mynd nawr, James? Mae yna ceir ar y blwmin... Dodge nhw! Try him! Oh, dwi'n marw. Right, everyone bounce. Sut ti'n redig gyda rifle? Mae'n anodd yn dyw e? Just mash up. Ah. Mash. Oh no. oh. Bron. So, yn ni just, mae'r awyren just fod i mynd off, basically. Yeah, rwy'n dwy'n yr awyren. Beth am... Ni gyd yn aros ar y bridge, like, trio ni, wedyn Owain yn Okay. redeg. Okay. Press right, Ni trio. R3 prynu body armor fan hyn. Os mae rhywun arall yn dod i'r ochr... R3. R3 buy body armor, pryd ti'n ar fel y restart screen. Okay. Os ti'n mynd i'r ochr arall o'r entrance, mae eraill lawr fan'na, ond mae'n haws i lladd nhw. Risky. Mae Jacob yn cyrcas nawr wedi dweud siwmai blodins. Siwmai, Jacob. Siwmai. O'n nhw gyda cynllun i chwarae Warzone, so sut aeth Warzone heddiw? O'n nhw'n siarad, achos o'n nhw ddim gyda GTA ar PC. Yeah. A achos y silly cross-platform thing ma. Sydd ddim yn bodoli. Yeah, so... Mae GTA, mae, what's it called? Call of Duty yn cross-platform, ydy fel? O, ydy, mae Warzone na. A mae Rocket League, ond ar wahân i nhw dau. Mae yna game o'r enw Predator Hunting Grounds hefyd. Yeah. Mae hwnna yn cross-platform, ond... Yeah, does ddim digon o games da cross-platform ar hyn o bryd. Reit, dyna fi heddiw ar y gêm. O iawn, pob hwyl, diolch am ymuno gyda ni a bod yn rhan o fe, mae'n bod lot o hwyl.
And I... Oh, Jesus. Oh, oil. Ta-da! Oil, ta-da. Taking that bird into the Stop sky. that. If the plane gets shot up, we're back to Alpha. What the fuck? Now you're fucked, cabron. Pago's cell phones are going loco. We've been down my People plane. expect more of them any Driving second. cover T. But remember, the mission is the plane. Jesus, fi di marw. O ie, na, no, fi di da. Okay, O'r sec, fi'n nôl mewn. Yeah, Fi'n nôl to mewn. be Kyle one life. Like one team. Oh, okay. Oh, Got sorry, my team guys. mewn a awarin mewn a... Okay, run, take a ban. Go, go, go. Oh my god! Okay, dip, everyone dip. Right, ready? When Kyle awarin. O'r sec fi'n just redig yn gyflym. That's Mash o A, yeah. Mash o clywed A, di- yeah. Oh, God's sake. Ti'n gwybod beth ti'n gallu neud, beth fi wedi neud, right? Os mae un person yn mynd amdan fe, just cer yn car ti, gwasgu A, and you duck down yn car ti. A just gyrru o gwmpas mewn cilchoedd, dyna beth nes i just neud. Pa mae rhywun actually mewn yr awyren nhw. Oh, okay, yeah. Okay. Mae'n tactig eitha da. Achos I suppose mae... Oni bai bod nhw gyda fel rocket neu rhywbeth. Chi'n mynd I bod yn eitha saff, mae'n mynd I... Mae digon o protection gyda ti yn y car. Yeah. Right, let's try right there. Come on, last one oedd yn neud e. Bydd yn neud y tro ma. Come on then. Wait. Okay, I'm reading you close to the Oh. airfield. Remember, once you engage these bastards, there's only one way this is going. Make a plan, then execute it. No matter how good the plan is, expect sustained resistance. Maintaining the integrity of the plane is the priority here. Don't rush this. Okay. Okay, you got Alright, ready, Owen? Major? Yep. 3, 2, 1, go. Looks like a shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. If the plane gets shot up, we're back to Alpha. Pago's cell phones are going loco, people. Expect more of them any second now. But remember, the mission is the plane. We're in advance airplane. Na ar hyn y bryd. Rwy'n mynd mewn yr awarin. Trio clear your pace. Ceir. Oh. Damn! Oh. Ah, Ah. So basically, mae rhaid I ti cael un person o ni dal yn byw wrth I ti mynd off, yeah? Na, ni ddim ond yn gallu lladd... No, un o'n ni gallu marw unwaith. Okay, so ni angen gyd Yeah. byw achos Ni'n mae'r cael heist one- gyda lot o... mae'n entire mission hyn ni'n cael one respawn. That's it. Oh dear. Yeah, nhw'n bach yn unforgiving. Yeah, a hwnna ddim yn y diwedd. Fel hyrf, ni angen delifro o'r awarin i'r airstrip ni. Oh. So ti guys angen just redeg o'r a colli'r y gang. Yeah, Wedyn ready I ffwrdd. Yeah. Delifro o'r awarin i'r hangen ni.
You're tempted i aros yn y car o wain. Wel, dyna fi'r car fel cover. Yeah. Yeah, ma' hwnna'n wir. Aros yn y car. Fi ti gallu... Ie, Just gyrru mewn. Gary Johnson nhw yn y car. Ie, ond mae'n siŵr bod ti'n gwasi A, so you've duck down. Ah, okay. Then execute it. No matter how good the plan is, expect sustained resistance. Maintaining the integrity of the plane is the priority here. Don't rush this. Oh, barod? Hang on, dwi'n rhoi mine lang fan hyn. Proximity mine. Alright. Yeah. Looks like a shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. If the plane gets shot up, we're back to Alpha. Oh, wow. Vago's cell phones are going loco, people. Expect more of them any second now. But remember, the mission is the plane. Ah. Okay, we're ready to got a plane. Oh, pobl, damn it. Okay, Ramona. Okay, Ramona plane. Take it on. Yes. Okay. Sef fi'n Gary? O fi yno... Ah, ti methu gyrru car fi, mynd mewn i car. Oh, for God's sake. No, sorry, neb arall i marw. Anna, ond fi methu fyw ac... Hold on, get in. Le? Le yw ti? Le yw ti? Pink car. Right flaen ti. Oh, right, yeah. Sorry. Go. Be sy'n angen i wneud nawr? Go! Just Ti'n go. mynd. Just mynd. Ewch i ffwrdd. O'r airfield. Thank God, oedd hwnna mor lwcus. Na, actually. Ddim eto. Dwi'n ddim off eto. Right, I'm on the way. Pa ffordd ni'n mynd? Just Am ti down dy hun nhw? Ti'n methu helpu dy hun, James. Bydd os bydd gyda fe fel yn rocket launch neu rhywbeth? Nhw ddim cael rocket launchers. Oh, fine. She's good cael rocket launchers, really. Jesus. Remember Ryan mission? Mae'n dweud clear the airfield, so ni angen lladd pawb. Yeah, ni'n lladd nhw. Oh, right. So sy'n lladd nhw gyd. Just duck down. Sit! Beth yw'r button? Hey. So duck down and drive into everyone, basically. Hey, you duck down. Good. Nice. Beth yw safety pam ti yn y car? Ddim siŵr o'r controller. Ah, okay. Oh, Oof, oedd hwnna'n agos. mae rhywun gyda rocket launcher. O, gwylio allan. Jesus. Rwy'n angen hedfan i'r main airfield. Bron yna. Sut ti'n... O, na, ti yn. Dau ar ôl. Dau person ar ôl. Dwi'n credu. Le, ddo? O, fi lli gweld. Oops. You okay? Wee. Ydy yna'n pawb, ie? Ie, no pawb na. Mae Jacob yn dweud, mae gyrru chi lot well na GTA na fi. Na, mae dau front tyres fi'n smashed. Mae Jacob yn gofyn, oes na opsiwn fel Battlegrounds ar GTA 5 bydd hwnna'n donio? Sa'n siŵr. Falle mae'n like custom game mode mae rhywun wedi creu ond... Yeah.
Cool, mae Lynette Cosplay wedi bod yn creu mini Dreamcatchers. No, then. Yay. Mission complete. Os ydych chi'n gwneud... Yeah. Take care of this. Mae'n eitha neis achos fi just fel y passenger y fi gallu darllen a dal fyny ar y chat. Oh god. Yay! Ti'n dal yn chwarae? Ond ni wedi pidio rhan fwy. Be, sorry, Joe? Ie, fi'n gwneud death matches, just i gael mwy o ariel. Tidy. Dwi'n gyntaf mewn un. Hey. Take that. Pa level ti ar nawr, Joe? Don't rhyw fel 5. So. Fi'n nghanol games, so I'm quite sure sut i check o. Mae Lynette wedi dweud, dwi'n credu mae yna G-mod, TT mod sydd fel PUBG a ti'n gallu customise o'r game yn llawn. Nice. Diolch, mae allan gyfarchiadau pawb. Ie, fi. Hwna'n eitha cyffroes, gwrs ti. Yeah. Hwna'n heist anodd. No. Oh, Great, very just load. a loading screen. Oh, mae'n GTA, ffantastig no. ydy. Yeah, mae hwn yn un o'r just the setup heist. Faint o setups yn ni cael? 4. 4. Ie, a wedyn cael y main heist. Oh, wow. O, hwnna'n... Un hyn y prison yn... Mae'n alright. Like, mae'n just lot of safety i pobl. So dweud nawr, os dwi'n ma we fi mynd lawr a mae'r PC yn torri neu beth bynnag, bydd yn safio bod ni wedi gwneud heist rhan un, neu bydd rhaid i chi gwneud nhw gyd eto. Mae'n safio. Ie, mae'n safio i'r progress. O, mae'n good. Okay, run our different server i cael. Gwych. Ie, hwnna'n... After pob setup ti'n cael ei tablu nôl mewn i free play. Yeah, it's like a random world. Alright, gonna mynd nôl i'r TV a gwneud setup o dau. Wyt ti'n just like mewn y... Joel, ydy Joel nawr yn gallu sabo mewn am fi os fi gorfod mynd nawr? Ie. Ie, just achos fi probably gorfod mynd nawr mewn 5 munud, so os mae Joel eisiau cario ymlaen, bych chi dal yn gallu neud y heist? Remember, yeah, ond bydd probably try it, you know? Yeah, like, ti'n cael bonus ar y diwedd os ti'n gwneud y heist efo yr un pobl. Yeah. Okay, sorry am hwnna. How much is the bonus? Well, Mae just achos, fi'n mynd i gorfod neidio off nawr. Ond, Joel, ti'n gallu neidio ar y mission yma a swapio, so fi ddim yn spoiler fe i bawb. O, ti'n cael glaw ar y server ti? Nope. Mae'n fel mod sŵn ar un fi. Dwi dal yn load-in. Ie, un fi'n dal yn load-in hefyd. So, os wyt ti'n gallu sort o hwnna, cico fi mas a cael Joel mewn. Gan good. Fi angen mynd nawr, sorry. Sorry am bod yn hen ddyn, ond ie. Gorfod mynd. Fi eisiau spoiler fe. Ie, arf mae ydy y progress yn just safio am fi fel mae'n safio'r state o fel pa bynnag. Fi'n credu lefel o lamp yn tyfro. Ie, fi'n ffain. A hwyl Lynette, diolch am gwylio. Ie, diolch. O, a iawn, Achievement Hunt yn gwneud. Diolch am gwneud fideos gwych. Ie. Ti wedi gweld y fideo ble maen nhw'n dropkick ar un o'r desks. Ydy'r Gavin's desk yn rhywbeth? Maen nhw'n rhoi fel twll o dan e? Yeah, right. I didn't know a desk thing just collapse on. Yeah, it's so funny. Mae'n bwrweira dy fi. Bwrweira? O, mae'n hacker ar server hwnna te. Ond rhaid i fi, neidio mas nawr, neu ydy just bydd Joe gallu just dechrau ymuno mewn? Yeah. Rwy'n meddwl. Beth i'n meddwl?
Like as in, ar gyfer y heist nawr, ydy e dal technically yn y heist neu os rhaid i chi gyd mynd i'r un lle eto? Bydd pawb Na. angen dod i'r apartment fi. Neu, actually, bydd fi just gael dechrau fe invite y bobl. Yeah, right on i... Ie, just invite... Ti gyda gwybodaeth Joel, te? Mae Tom yn gallu mwyd fi. Fi ddim cael Tom fel friend. Na, mae'n ffain, na i danfon chi nawr. Mae gen i fi... Yn unig pobl rwy'n cael fel ffrindiau yw Herbs a Kieran. Anyway. Yeah, Joel Evans. Nice. Okay, fi di gallu invite y pobl ar te. Nice. So mae Tom yn gallu invite Joel, te? Na, bydd Joel angen invite fi achos... Mae'n rhaid. Cool, so prison bus. Hijack the prison bus. Yeah. Right, i mi dweud hwyl fawr nawr. Welch chi yn y stream nesaf gobeithio, a pob lwc gyda gweddill y heist. Diolch Morgan. Hwyl. Dyna, hwyl. Cool, just wedi anfon yr invites. Good. Dwi ar y ffordd. Nice. Wedyn, invite. Mae Luna cosplay wedi dweud meddwl bod yn desk Jeremy oedd yn dinistrio yn y fideo hwnna. Ond mae bob un o'r desks nhw wedi cael ei malu neu trwy diod yn siwr, ie. Joel, wyt ti gallu invite Tom? Tri cael rhywun fwy Tom? Na. Hang on. Oedd wedi invited. Prison Break? Yeah. Nice. Nice rhyw randomer trio invite fi hefyd. Pob amser cael invite, so just random pobl ar y ffôn yn y game hyn. Na fod yn honest boys, sa'n meddwl bod e'n syniad da I fi gyrru'r bus ma. Ni gallu newid pwy roles pawb yn y screen hyn. No, dwi'n cael dal a launching session screen. Ydy hyn yn you break into prison? Yes. Mae hyn yn solid. Nice. Hijack a prison transport bus. Na, hwn yn actual heist. Hwn yn actual heist fi'n credu. Ble fi? Fi yn hwn. Drwych ar masg fi. Nice. Oh, we want to quit. Oops, no. Yn edrych yn badass. Fi'n edrych ar un o horror movie. Yeah. Oed. Pwy'r roi ra? Shades pwyd fi'n gwisgo fanna. Is it? Mae ddim I fi. Benthyg shades I bwyd. Pwy'r roi ra I fi? Hynna'n car fi bug efo. Oh, sorry. Na, jumping glan. Oh yeah, ydy rhywun eisiau... Bydd rhaid I fi dod mewn achos gen I ddim car. Right, so, hijack the prison bus. Okay, it's time to catch the bus. Yeah, mae gan ar hyn, Joe. Fi'n gwerthfawr yna. Fi'n methu ffordd un o rein fi hun, so fi'n gwerthfawr yna. Ydy'n hwnny'n fel y passenger seat? Ti'n gallu fel safe? Yeah. That's cool. Some seatbelt stop fi bach. Sa'n dweud bod fi'n deri, ond... So, ydy unrhyw ni arall yn gweld Eira y llaw? Na. Dwi yn? Ti ar GTA. Ti beth yn gwybod mae'r pawb yn gwybod na. Sure, we could do that, but it costs money and this is
Unrhyw un arall yn agos i'r ysymchol, y bus. Na. Unrhyw un arall yn agos i'r bus. Na, mae'n... O, dwi'n just dilyn y buggy. Mae'n un bell i ffwrdd, Joe. Oh, really bad, bud. Oh my god, stupid. Oh, mae bus ar yr main highway. Joe. Ydy? O na, ydy yn prison. Na, Na, bydd ddim yn mewn y prison. fi'n credu mae'n just tu fas. O, mae'n mynd dros y mountain. Yeah, off-road. O'n i'n mynd i cynnig o'n i gyd o'n bus yn up ond does dim seatbelts, so... Dim ond suspension yn dweud. Falle fe'n tri fan hynny. O, go on. Pan na ni'n just tri o gyda Joe? Wel, am un peth. Oh! Oh, yeah. Sorry. Ni'n ôl ar y track na. Nailed it. Mae'n edrych fel mae backpack fi'n dod mas o'r ochr. Ar sgrin fi'n hongian mas o'r ochr am dwi'n Big shortcuts. Pan mai fe? Awa! 1.46 miles. Oh, mate. That's your fault. My right away. Yn union, yn ni'n mynd i dweud Right, press across to equip mask ready. Press G. The prison bus is set to move. They're holding a grade X inmate classed national security risk. The bad news is that means there's an armed Yeah, so basically ni angen dwy'n bus yn ni. We're trying to break them out, then they'll be distracted from what's really going on. You read me? Okay, so we need the bus intact. Cleanest way to do that would be neutralizing the driver. Keep the bus intact, right, Bob? Okay. Dim crash mewn i'r bus. O, i'n chwith, Tom, i'n chwith. O'r bus bus yn mynd. Ydy bus yn sylwyd. Ie, i'n chwith. The wheels on the back. Going on. Someone have the handbrake off. Well, nice safe for the gutter now. Just stop all on. Ie, os mae rhywun gael sy'n i gyrra. You're going to be best, Tom. Oh, Tom. Ble mae'r bus? Mae'n mynd ar y highway. I'd say ti'r ôl o un Joe, right? Ti angen mynd heibio fe, Tom. Mi'n wedi gweld. Ie, mae'n mynd Oh, Tom, ti'n byw fi? Na, just a bus in general. Watch this, push off. Look. Ah, show off. Oh! Mae'r bus wedi explodo! No! Nath e smash on erbyn y Central Verge yr explodo. Neu achos fi. Kills, one. Take. Nes i lladd y gyrwyr hefyd. Ti wedi gweld y hedfan mas o'r bus? Wrth ti'n neud e? Be, oedd e achos nes i seithio gormod? Ie. Na, nes ti neud y peth cywir, ond oedd y bus ti trwygo hefyd. Fuming. Paid sport ni dro fan'na, please. Come on, game. Bydd angen i gyrru hwnna eto nawr, hefyd. Ie. No way. Bydd ni'n probably yn slightly agos a tro yma, ddo. Yn y credu. Ie. Nos da! The prison bus is set to move. They're holding a grade Look in the X corner, inmate man. classed national security risk. The bad news is that means there's an armed security detail. The good news is the authorities will think we're trying to break them out, then they'll be distracted from what's really Os going ein on. o'n You read me? rinso'r bus edo. Okay, so we need the bus intact. Cleanest way to do that would be Dwi'n actually neutralizing the gwybod. driver. Just so you Nid know. neidio mas. Hang on, pan ni'n agos, alright? Pa'n ni'n edo. Handbrake on. Byddai'n gyrru heibio fe, byddai'n cwbl eiliadau, gweld os yn gallu seithio fe trwy'r feras, alright?
Oh my Ti'n god! gweld y monster truck yna, neu? Well, no, basically monster truck. The biggest pickup I've ever seen. I think ti'n gyrru sydd that. I fod yn onest, so yn edrych ar pwy bynnag wnaeth bwrw mewn I fi yn y car. Don't have to speak, you're right away. I'm fine. O, sef ti'r helicopter fyna go on. Alright. Ken o, Murphy. Use the cops! Okay, looks like things are heating up. You'll need to lose the police attention for Lose the cops, oh hynny'n good. Lose the cops, guys. Off-roading? Off-roading. Ti'n gweld yr ops na, ne? Dwi'n sef No backseat driving. So dim angen I dilyn y bus, ni'n gael colli. Maen nhw wedi colli yn barod, ni literally just I mynd dros Moonbridge. Just cuddio fan hyn, Charles fydd yma, dwi'n cuddio. Pan ni'n dod. Yes, just keep you in, we're fine. Dwi'n actually credu, oedden ni'n fine. Joe, ti'n gallu mynd mewn y bus hefyd? Any fine. Yay! Wait for your team to lose the bus. Yeah. Up to the Help. prison bus. Looks like you're clear. Everyone thinks it's a breakout gone wrong. They're looking in the wrong place. They're looking in the wrong place. Ni literally di mynd 100 metr o top. Fi'n dweud, mae'n stupid. Mae'r un peth pan chi'n mynd mewn I car park. Oh, pissing hell. Wyt ti'n gyda'r cops ar Pan nhw'n dod it? ar ti? Play cool. Play cool. Hang on. Cys fi llaf nhw, James? Nah, fine eto. Os gael... You go. Go on, Joe, ready? Ready, Joe? Oh, God! Launcher. Yeah, just a bit. Is he headshot? Pa'n mynd agos i'r y hewlydd, mae'n fyddwch chi'n ffain. Mae'n agor o arall. Lose the cops, just hide from there. Dwi ddim yn credu fydd yn hanol ffordd yn gweithio, but you know. Ydy, nath nhw ddim gweld nhw ages. Ond jyst yn hapus I gyrru drws nes o ni. Ie, pan chi'n off-roading, mae'n hawdd. Maen nhw ddim yn dod ar ôl chi. I don't know why. Oh no. Oh, mae un yn dod lan y hell, James, right o blaen fi. There's some cops ar ôl. Really can't hear cops, ond... Oh, right. Yeah. Hey, Abby. Fe a Joe, ni ready. I love how the cops just like, oh, wedi colli nhw right o blaen y prison bus. Sy'n just wedi cael ei dweud. Ydy dyma'r prison bus fi'n edrych am? Na. Dyna B&Q, dyna boi? B&Q. U2. Oh, right. You too. Wow. Good band there. Haha. Sy'n fan, rhywun ddim yn hel. Sy'n dirt track. Come on. Dyna beth fi'n sôn am y graphics ar y hewlydd a popeth. Dwi'n gweld y glaw. Ydw. Yeah, What? lovely in here. It's even an heibio'r thing. Sorry. Ti'n egwyd. Oh, nice turn. Drifto'r prison bus. Dyn nhw'n angen post yna enw I. Oh, drift! Fi'n mynd siŵr chi'n gallu lladd nhw na ti'n chi fo, I fod yn dig. Ydy, di'r anodd I parcio bus na gyda. 4.2. Mae'n quite large. Nice. We'll hold Well, on to not. this for you.
Na, sy'n trust o. Ond agos to. I fod yn dig, yr un peth nes i'n neud oedd gyrru car. Couldn't do much. Unig beth nes i'n neud oedd chwythu lan y bus gyntaf. Ond dim byd rhaid tro. Now, loading screen. Yeah. Yeah. Screen. So I'd licio bod y loading icon yn y corner yn mynd yn rili gyflym. Ond mae fe'n neud I fi meddwl, fi bron yna. Ond wedyn ar ôl 5 munud, na, actually. Yeah, I cymryd o'i swydd I just llwytho nôl mewn ar y game hyn. Oh my god, James, mae'r blooming storm hwnna ar y game ti yn insane. Yeah. Oh, what the monsoon? You haven't covered with that hacker mewn y lobby. Yeah, probably. Oh! Hey! Gyd o bwys y bar. Nice. Right, let's mynd i'r apartment fi so wedyn ni gallu dechrau'r Ti'n gallu neud e o'r ffôn ti? What? Yeah, ti'n gallu neud yn syth o ffôn. Yeah, ti'n aros am message o Lester. Oh. Would we like continue setup? Got him on at directional pathway anyway. Oh. Oh, neb arall yn gweld Oh. Wait, Oh. ydy'r Moment Road now? Actually, mae hyn yn tro cyntaf ni wedi cael ein respawn mewn i'r un byd. Yeah. The flight school is now available. Haha. Os ti'n complete hwnna, ti'n cael fel 250k? A beth? Complete o flight school. Really? Yeah. Chi eisiau just... yn lle wneud heist nawr, chi eisiau just dwyno ar hyn. Joe, just seithi nhw I fi eto. Gyda hwnnw ar tîm ni, just trio fe. So, mynd mewn... No. Dwi'n prynu... Lots more government games. We're gwario like 200,000 on a car hyn. Car Right, fi. Fi ar y budget, ydw I eisiau isgo Santos. You two were moving a gun running. Mae rhywun di galw enw nhw'n YouTube. Oh, wow. Hey, Morgan, ti'n dweud da iawn. Diolch. Oh, continue setup. Yay. Ras hynna. That's rhywun just mad. Whoa. Ble chi di mynd, boys? Knowledge City. We're already llwytho'r heist setup now. Prison break station. Half the team has to get a police cruiser, pose as cops, and go into a police station to get the prison transport schedule. The other half has to retrieve Rashovsky's stolen car from a cargo ship at the port of LS. Oh god, rwy'n cofio'r un hyn. I fod dim, mae rhan fwy yn nhw'n anodd anyway. Yeah. Mae pawb yn y lobby fi just wedi leave o. Oh. Joe, ti methu gweld e, right? Fi just I literally... Fi'n gweld yna. Fi'n neis di. Nes I... Oedd yn just eist yna, and I'd literally just drove all over him. Ond I think gweld fi, it blew me back up. Oedd ddim yn haps o gwbl. O, ble ti nawr, Joe? Fi methu gweld ti nawr.
Ble ydw i? Hang on, fi'n meddwl fi'n gallu gweld ti fas. Fi'n cymryd y job anyway, achos fi literally stuck on the highway, getting in the car. I have no personal driver. Personal driver. Tough times, boys. O, mae hwnna'n y boi na sydd wedi bod yn lladd fi. Tom, ti fod at y ffôn, man? Ti wedi cael... Actually, ti ddim eto. So lai. Right, ne faint o ti'n mynd. Yr un boi na trio lladd fi just nawr. Os mae ganddo house keys. Be? I'll take them. Os mae ganddo house keys. Check them over. My friends. Right. There you go, Tom. Ah, he just killed me. Wel, am gen ti esgus, ti'n edrych ar y ffôn. Break. Aeth yr un boi just lladd fi dwywaith. Right, fi'n mynd o diod pan mae hyn yn loading. Oh, yeah, actually, good shot. Don't know. Beth ydi dweud? Oi! Dwi'n mor ffyslyd. Ruiner. Beth yn y byd ydi Ruiner? Car. Sa'n siŵr. The officer. PC love length is in the house. Right. Ooh. So Joe, fi a ti yn y cargo ship ones, yeah? Rwy'n meddwl mae wedi mynd I cael diod. Ah, be. Ond ie, byw ti guys yn gwneud y cargo ship. Ac yn dwy'n car neu rhywbeth, rwy'n meddwl. Yeah. Chi angen mynd, yeah, right lan top of cargo a wedyn i'r ffordd nawr. Nice. Right, I just gwisgo hwn. Ready to go. Right, basically, Joe, ni angen mynd I top of a cargo a dwy'n car. Right. So yn hoffi uchder I bod yn honest, ond so ti'n hapus i'n i'r top? Yeah, you'll be fine, bud. Right. Ti wedi bod I Amsterdam o'r blaen, Joe? Na. Yn Amsterdam, mae'r lle o'r enw Adams Lookout. And basically swing on top of the biggest building in Amsterdam. Oh, fi wedi gweld hwnna, actually. Fi'n cysau uchder, a cariad fi wedi dweud, oh, come on, we're going here. And you've like, no, I don't want to. She said, come on, let's go on here. Honestly, nes I bron crio. Oi, hyfryd. Oh, mae car fi, ochr arall. Mae car fi. Oh, that's nice. O, ochr yma, Joe. Oh, is that right? Okay, we got two teams. Split up and hit your objectives. I'm setting up a healthy atmosphere of competitiveness. Use that. Ti gyda, ydy hwnna un ti gyda, Joe, yr un gwen? Ie, neu prynu e. Right, nes ti prynu fe am? Oh, actually, oedd yn am ddim ond rhywbeth, so oedd yn un o'r rai am ddim. Ie. Mae cwbl am ddim. Oedd rhaid fi prynu garage on 30 grand. Ie. Ie. Fach yn anodd I roi... Dwy'n coca? Ie. Right, Joe, fi a ti, angen mynd i'r cargo, fel nes I dweud. Mae basically cargo thing ar hanner ffordd lan. Ie. A mae Dal I 9 and 1 o'n ni. Mae car yng nghanol fa. Ni ddim yn gallu, baga. O, mae load...
I'm gonna join cop car. I'm set. But just straight go to the police station. Yeah, vi hefyd, ond does dim route. Might not police station. Like an inn? Oh no, police station. No, probably cop car at the end. Good cardio hyn, ysdi fe. Ie, mae'n rapid, nag yw? Fel gyda mix of a Tesla i fe, mae'n edrych fel. Ie. Mae'n Nissan GTR, efe? Fel o, ie. Like it. Dwi'n rhan o'r ffaith yn methu gyrru ar y keyboard. Ie, fi'n gwybod sut ti'n neud ar y keyboard. Dwi ddim really, bod yn honest. Be ti'n neud? WASD? Neu... Ie. Mae'n WASD, ond... Mae'n bach wishy-washy. Fel, dwi'n gwasgu'r ochr. It does sort of attempt to go sideways. So sut ti'n newid on? Y llygoden? Oh my god! Roedd yn newid o'n. Sut ti'n marw'n barod? Sorry? Rwy'n redig o... Oh my god. O flaen yr police station a wedyn rwy'n fe cops yn just absolutely insane ar hynny. In on the wrong police station, James, by the way. Why them? And yeah, then. Oh no, my sorry, I'm looking back for a decent. I'm in Danny Blink camping. Take him down! Dwi'n neud o'r blaen ti, os fi ddim yn sas nawr. Balls! Pwy'n neud lan? No. Hang on, I'm sitting in you cael cop car. I have no idea. Google. Beth, ydyn ni methu galw 911? Na. Can't, gall mynd single player. Yeah, not safety for people, you know. Yeah. Wanted level. Tro nes y Tom, fy mam os yn edrych os ydych yn rannu car. Ie, is it? Am sif sawsys os dwi'n dod mewn gyda fi. Go on then. Dwi'n yn ffôr, actually. Yn shredded bro. Be, maen nhw di roi ni'n agos. Right, basically, pan ti'n mynd agos, alright, mae loads o lan y grisiau. A wedyn mae yna y tir cynta, mae just loads o bobl. Mae gen I pistol. Sut ti'n cael larm o ti eto? What was the button? Beth mae'n? Hang on. Dwi'n siŵr cael mwy o ammo eto. Dibia. Inventory. That's right, good. Grab the car, so. Yeah? Grab the car. Ar y grisiau, mae loads o bobl, so fi just fi weri, alright? Mae gen I pistol yma, Alright. Yeah. Hide. Dwi'n angen lladd rhaid cyn mynd lan. Yeah. Headshot o'r road. Ti'n crouch it. Oh my god, yeah, mae lots. Ddim siŵr. Oh! No. Automated aim. Oh, back off this stupid pissing shitting game. Sut mae off arall yn heis nhw. Mae boi ar y top o grisiau hon, dwi'n cael dwi'n sy'n matig. In the car. Oh, mae'n ready glawr, Alright, he's dead, but... It's out of fun, I think, because man, I died. Literally right from that. Ti'n gyda automated aim te, Joe? Na. Na, naeth I troi un fi off, I was gutted. Na, pa'n mynd ffordd... Joe, pa'n mynd ffordd na. But actually, ti ar nos ti eisiau. Ti'n gallu dringo lan and just keep an eye out. Neu ti'n gallu dod lan dy fi fan hyn. Dwi'n eisiau mae'n byw am i'r gyfnod nhw. Where is he? Oh god, James, he's screwed. Oh. God damn it.
Goddamn helicopter fyna, a wedyn y pobl dod tu ôl ni. Oh! Allan y ffordd! Oh, mae cop car tu ôl ni. Oh, come on. Have you got? Oh, na ma'n John. Get the right float. Okay, right. Got him? Oh, na ma'n call you though. Right. I think they'll ble mae'r... What the? Sewer. Yeah, mae hwnna... Mae dropen in. Oh, God. Yeah. Please Copy have down it. it. Wrecked now. Yeah. Oh, don't worry about it. Cop car, cop car. That lamb on already. Jolly. Jolly. Hang on. Wait for the light to go back up. Oh, well, so. You go in on Araba. Os ydych chi weithio nhw la, allan. Where's my light going on? Yeah, maybe really hard up in the man. Oh, snacks. I think it's put snacks. No, mae'r sewer entrance fan hyn. So dwi'n Ie? Un fan hyn? Ie, fan I hyn. mean, peth armor. Yn mewn fan hyn. Just running snacks. Oh, stop. Nothing we didn't want. Yeah, just cuddio fan hyn. Right, stay in it. We're right here. Ni angen mynd lan lefel, big. Ond Yeah, that mate. dwi'n credu fi cwbl o gwmpas fy hyn. Get me in there. Oh. Got him? Do more yourself. I would do this quickly if I were you, just in case someone adds 2 and 2 and makes you. Oh. Oh, I'm healthy Milan at the tip of it. Okay, mae rai fan'na, Joe. Ah, quite big one. And pick or eat big bed. Give me a sec. I'm lying back on that. 3, 2, oh. Nino. Mae hi'n arall fan'na Yeah, hefyd. mae siren ddim yn gweithio ar can yn y brewers. Ddim rhaid na. Cael ddeun i'r chwyth. Ar yn exit ni. Fi'n meddwl mae hi'n arall am unrhyw re. Get them stuck in. Ond fi'n credu ni angen mynd lan, so beth yw'r ffordd haws yn mynd lan nawr. Oh, top. Oh, headshot. Good shot, Joe. Right, fi'n credu... Dyna'r good shot i fe. Ond mae'n close right. Just trying to bam for rhag ofn. Dyn ni'n Nid gormod o yw, attention. Yeah. 60 bullets. I just Yeah, do a bit of traffic loss. Ie, ni angen ffeindio... You're 7 in it. Yeah, Lam- well, you mean lan yn Tom. Lan fan hyn, Joe. Mean right one. Dead. Oh, no. Oh. Dyma e. Pwy sy'n seithi ni? Well, I'm in. Hello, sugar. Nes i jyst neud union un peth, Joe, nes i ti'n bwrw pen fi. Up to the left, Tom, I think. I think so. Ni angen mynd lan eto fi'n credu. Alright, get out of there. Sut ni'n mynd lan Okay, yma? one more thing. Well- We should approach the cop car to stop this coming back at us. Mynd There yna? are some gas cans under the Olympic Freeway in Marietta Heights. Mae yna grisiau fel arfer. Dwi lan. Oh, Sut ti'n mynd lan ta? You jump. dringo line top level, wedyn jump across. Ah, okay. Oh, mae loads o'n nhw lan yn fel. Yeah, get in the back. Oh, yeah. Dead. Nope, still alive. Loads. That was dead. Mae nhw o gwmpas cornel nawr, nhw. They've got to be. Right. Fi'n gobeithio yn gyn sgôl o'n. Right, basically, Joe, ni angen just gyrru hyn off, alright? Go as quick as you can. But os ti'n gwasgu, pan ti'n gyrru, gwasgu A hefyd. I don't know what A is on the keyboard. And you've got to duck down. Basically, just gyrru ffwrdd nhw a byddai'n trio seithi nhw. We've got loads yn dod after ni. Not really. Yeah. We're in this kind of good shape. Well, it's not going to be in good shape, is it? Oh, not bad. Oh, Take that's that. alright. That's alright, keep going.
4 miles. Oh, Barrett. Yeah. You let me drive. yes, ti'n gweld hwnna car crash fan'na then. Oh. Lose the cops. Y ffordd gorau, ti'n gweld tu ôl ti, Joe? There's like a dip. Gyrru off hwnna. Right or left, right or left. Anyway. How do I swear it now? Not big signals. Good, just drive, don't worry, just drive. Police station, supposed. We're going back. Created a car online underneath. Ti'n byr. Nice. Ti'n duck lawr, ie? O, Whoa, turn it. so lang. Oh, I don't turn it. Right, stop going Okay, well, yeah. Fred or That's Scooby-Doo. it, come here, Joe, come here. Sydd loud, that's it. I just gyrru lawr fan hyn. Yeah, you'll lose the cops now in no time. All ti wedi aros os ti eisiau. Whoa! Jeez, cool. A'r ffyn yn neud Joe, tam mae'r cops yn mynd. Oh my gosh. Whoa. What's going on in Hillsdale? Nailed it. Oh, my boy on no. Ah. Head down, Tom. Right, take Cass, right, carry a drop off. Going cloud for the next one, I know. Nice. yay. Oh, it's just struck. Hey, Shemai, Josh, ti'n iawn? Ydy Josh fyna chat? Work on the schedule, Yeah. but now you've got to wait till the team on the Josh car with that. delivers it. Make yourselves useful or make Mae yourselves haes ti'n mynd scarce, yn iawn. okay? Ni'n ar y trydydd set-up mission ar y moment. Dwi'n Joe. Ti'n Na, edrych. rydyn ni'n gwisgo fel cops, so ni angen pretendo i dilyn y rheolau. So ni'n neud yna. Yes. Oh, cops. Oh, cops Right. up there. So nhw'n agos, so hwnna'n mynd i fod yn rhaid. Oh, with a shot. Pam dwi'n mynd am hynny, dwi'n mynd sydd yn rhaid. I just caught the cops, you know what. Mae wedi trwy gwmpas. Right fan hyn. Help On the deliver the motorway. Casco. Ti eisiau? Right, dwi'n am. Um, Beth will helpu ni? Dwi'n meddwl bod ni, right? Cwestiwn da, ni ddim yn gwybod. Ond mae loads o cops yn hyn, beth sy'n ei gwybod? Yeah. Ti angen nid cuddio fi fe, ond like go a bit off, say go off-roading. Hwnna'n technically yn off-roading. oh my god, James, peidiwch llafu'ch character efo deal. Oh. Joe, dim clem dy fi be mae hyn yn mynd i ben i fan. Chydon, ti'n mynd i fod mor impressed arno. Too many players ni in mynd your i- activity. Ni'n mynd i dod nôl lan gyda dau olwg nhw. Oh! And Oh, flip. imagine ti wedi Hey, benni continue. lan yn y yn y fan na. Right, foot down, come on. Oh, what? Right. Easy. Just chill. God, ti'n Too fast, absolutely blinded. not too slow. Na, you're fine.
Ti'n gwybod pan mae'r drop-off yn dod lan town? Ti'n gallu rhoi waypoint, just rhoi bod fi'n cael y cops eto, fi'n gwybod blwyddyn. Yeah, that's a good point actually. Mae dim lan eto, di fe. Hang on, say na. Boys, chi yn y lle ble mae drop-off? Na, ni mewn Na, tŷ ni oen. mewn yr tŷ apartment fi. Gweld. Come on. I'll drive. Ni'n rhaid Brins, ni bro yna. Milltir lan yna. A hwnna, Joe, mae hwnna actually wedi gwneud good things i ni achos o'n ni'n eitha bell i ffwrdd. Ie, o'n i'n gofyn i ni, but honest. Yeah. There's no problem. what? Gwybod nes i flipo dros yr concrete barrier. Actually, ti'n Yeah. pa car, James? O'r Na plan. ni ti, bad. Na ni ti. Mae'r boi arni fod mor hapus gael styd y car hefyd. Not a scratch. Just no windows. Oedd yn rogi ti bach, achos mae'n gyteina, so... I'r out there. O, mae'n mynd... O, dyn pwynt oen. Yn bron fan'na. I'r chi rhaid yn corner. There we go. Yn y ble mae'r bus wedi mynd. Dwi'n gwybod ble yma di. Rwy'r bus. Ti'n cydio'r bus. Shoot dampen. Fa, cysdi. Eisiau fi neud y lan. Allan. Page of played yna, James. Oh, Remember a game and just like stop a car. Oh my gosh. Oh, Oh, yeah. nice. nice iawn. Dwi'n meddwl achos nes i chwarae'r holl lefel, nes i gael pistol. So o'n Oh. teimlo'n fi'n amdani. Oh, rank up. Nice. Level 10. Yes. Big double figures. Woo. Woo, woo, woo. Unrhyw eisiau dweud o ar nawr. Just for laugh. A dwi'n gallu stash fer o fe am y dyfodol. Be? How are you? On about like, no, commercial liner neu jet Military fighter. jet. I don't know, mae un, what's it called, airport ar hyn, sy'n gyda fel, like, 4 or 5 airplanes mewn e. Oh, no, military. Aeroplane. Pa fath o airplane, like a passenger plane? Ah, let's get a helicopter, come on. A dwi'n gallu stash o helicopter yn garage fi. No. Bydd ti angen hangar. Beth yn methu ffordd un o'r yna. Na, fi ddim. Ie, fi jyst prynu un o'n ni. Nes ti prynu un gyda arall? Prynu'r holl... I think I did. Yeah, where's he? What did he prynu yn maes awyr? I think I did, yeah. You want to steal your own helicopter, Tom? Na, mae ddim yn un fi. Josh wedi dweud pwy sy'n gallu dwy'n jet o'r military base. Good luck. Hyd yn oed os gallai cymryd y jet, bys ni'n jyst yn stuck yn yr awyr achos o'n gallu hedfan. Yeah. Bydde jyst yn hofran yn yr awyr. Right. A dwi yn yr un map â chi nawr, ys awrac. A dwi ddim yn mewn map eto. Dwi'n gweithio. Come on, Rockstar. Fix your surface. Mae'n briliant pan chi'n meddwl amdano fe, achos obviously GTA was offline, a naeth nhw'n neud yn really dda, a wedyn naeth nhw'n creu the online version gyda missions a popeth. So it was basically the same, ond gyda mwy o pobl. Such a good idea. Such a good idea. Wel, oedd yn dweud bod GTA 6, y map ddim mynd i bod yn bigger. Na, ddim as big as hyn, whereas hyn yn massive, y map hyn. Chi di edrych mewn i the biggest maps in any games. Ydw, ie. Beth oedd yr un mwyaf? Nes i edrych arno fe. Mae'n rhywbeth really weird, ydy fe? Ydy fe like No Man's Sky neu rhywbeth fel hwnna? Wel, hwnna'n technically yn ffedau, achos mae'n procedurally generated. Yr un cyfer Minecraft. Ie, mae hwnna.
Mae'n rhyw boi mewn Minecraft yn cerdded just mewn un cyfeiriad am rhywbeth fel 5 years straight. Fel in-game time. Just i weld beth sy'n mynd i ddigwydd. Achos mae fel, dwi'n maths ddim yn gweithio, y ffordd maen nhw'n actually fel creu y byd, dwi'n ddim yn gweithio os ydych chi'n cyrraedd fel really bell i ffwrdd. Ie. A mae fe jyst yn cerdded tuag at fel ochr y map i weld beth sy'n mynd i ddigwydd. A mae stuff yna just pan. Mae'r ffordd maen nhw wedi creu Minecraft o'n genius. Like, it's mental. Mae hyn yn fel y mods ar Minecraft mae pobl yn creu is just... Chi di, Joe, ti'n probably neud it. Ti di neud Minecraft Education yn ysgol? Na, fi hyd, actually. Honestly now, it's all through Java. Yeah. Mae'r kids yn pigo fel lan mor gyflym achos it's enjoyable. I think... Ti'n edrych mewn i ddim gael e? The redstone blocks neu bannag. And drinking. Mae'r stuff mewn fan'na just more ridiculous. Fel, sa'n deall e o gwbl. Cymaint yna nôl ac yn just rhoi fe'n i'r fel. Mae merch dyn ni yn blwyddyn 7, right? Na, blwyddyn 9, sorry. Mae hi yn... It's like a little evil genius. Mae hi'n anhygoel. So, mae hi gyda all the toys, Raspberry Pis, everything, right? Bywyd hi yw unrhyw beth neu gyda cyfryd iddo. So, pan wnaethon ni gweithio mas Minecraft Education, nes i a boi arall yn adran fi cael go fe, just little go am wythnos yn meddwl, oh, this is good, it's all Java. Naeth hi cael go o fewn 3 diwrnod, naeth hi creu, basically, Eiffel Tower gyda lift, redstone lift yn mynd lan. Ni fel, oh, how much time have you got? So ti'n gallu gwneud hynny? Ond hyd yn oed gyda'r lockdown yma nawr, fi wedi bod yn edrych ar code.org a popeth, mae hi'n smasho'r gwaith. Mae hi wedi gorffen popeth. Ond bywyd hi yw cyfrifiaduron. Ie. Mae fe'n good. Am stuff fel na, fi yn lyco Minecraft. Fi jyst meddwl bod y bach yn ddiflas os ydych chi jyst yn chwarae y gêm. Ie. Ond mae'n cymryd y beth gall chneud gyda. A'r thing yw, os ti'n neud i mewn dosbarth fel curriculum... O ie, mae'n good na. Os mae disgwyl ddim yn deall yn neud, don't like it, is... Ti'n gwybod beth sy'n meddwl? Right. Ydy fi yn y peth â chi nawr? Na, fi ddim nawr. Fi yn y garage, boys. Garage newydd i. Fi gallu ffedo 2 car. Ie. Ohi. Fi gallu fforddio ail car, ond mae'n neis i cael option o fe. Oed ti wedi check bod ti wedi cael y freebies eto? Fi wedi check o cwpl o'n nid bob un. Ffôn strad advertisement, contest. Os yw'n llai na arall roi? Fi'n trio ymuno gyda chi, ond it's completely full. Yeah, I eisiau fi dechrau session efo just ffrindiau. Okay, Jay. Fi jyst eisiau mynd i maes o waren a just... cael, like, helicopter fight. Loads o ceir on sale, boys. Mae'n gyn rubbish. Ond, still, mae gen i ail car, boys. Joe, ti'n gwybod Sarah Bainon? No. O Caerphilly. Mae hi wedi dechrau little cake business lan. Dyna pan fi'n gwybod nhw. Fi wedi gweld loads o pobl yn posio yma. Fi wedi prynu cwbl beth, really nice cakes, fel teg. Nes i weld nhw actually, yn Instagram ti, mae'n edrych good. Nes ti pre-ordro ddo? Ie. Sut fi'n dechrau private session eto? Sa'n siwr. Okay, so I'm going to find new session. Wow. Nes I literally Ydy Morgan di adio chi'r WhatsApp group? Na. Methu dangos fi fe. Nes I ti fas I garage fi, oedd mini ar tân. Be, just yn hawr neu? Ie, just yn hanol, just randomly.
Fi dwy o. Ie? Wnes i wedi gen ti mini ar y dan ti allan i di. Ah, it's just a random mini fan'na and just that down. Hey, don't go in my fucking garage. Oh, sorry, language. It's random guy just mewn garage fi. Fi lle am i garage fi'n bald. Mi'n methu wneud ffydr freebies mewn. Mae'n sgyd. Ar yr un ar y PS4, chwarae GTA, fi wedi jyst bod yn arbed ar un fi heb actually prynu dim byd. Mae rhywbeth for like 4 million dy fi. Ar hyn, I haven't got much left i bod yn honest. Bang, $0. Mae dy fi... Cael bulletproof tyres? Yeah. ATM. O, Joe, neu'n siŵr ti'n depositol arian ti'n y banc hefyd, otherwise you lose it. Oh no! Hang on. Rwy'n deposit arian fi. Yep, good point. Pam dwi ddim yn... Dwi'n garol fi mynd i ATM fel waypoint. Don't be reckless. Na, ti ddim angen neud hwnna, mynd ar ffôn ti. O, fi'n gallu neud ar y ffôn? Ie, mynd ar ffôn ti, a wedyn, on the top bar, mae'n dweud money and services. Ti'n gweld e? Click money and services, then scroll right down to the bottom, mae'n dweud Maze Bank. Click ar Maze Bank, mae'n dweud menu, a wedyn mae'n dweud deposit. Pan ti'n dweud deposit wedyn, mae'n dweud whichever amount, ond mae'r un olaf yw the full amount that you've got just randomly there. Totally. O, ti'n gallu prynu gar y bach. Sa'n iawn cysgu? Dyna, fi'n mynd i edrych, beth sydd fi'n nawr actually. Mae'n celwydd, fi'n mynd i brynu guns, ac os sa'n mwyn neud heist arall, fydd just pistol. Ti'n lwcus ti gyda pistol, cos fel arfer, chi ddim yn cael dim leaves. Yeah, sure. Roedd fi'n prynu am dan, oedd yn dig. A fi ddim un oed i yma o'r ceramic pistol. Fi'n gallu prynu dim byd, boys. Just trying to swipe you. Fi'n cael yn shit. Hatchet free, yeah, take it. Oh! Tear gas na. After that, mae the 399 total. I know, stupid as well. Oh no, they're gonna... Oh no, Peter creep over car, please. Oh no. I'm diving in. Oh! Pan i'n chi'n mynd ar i prynu fel, like, casino, but like an arcade a popeth business, pan i'n yw e? The foreclosures. Foreclosures. Foreclosures, I got you. Maze Bank foreclosures. Right, let's have a look. Cool. Oh my god, my mercenaries just made her heavy. Apparently we get up on that. Are you alright? That's a bunker. You know what you're thinking because of the CV. What? That bunker's in £2 million. I can't afford that. Heavy carbine. Heavy carbine. Os mae heddlu yn cymryd fi nawr, dwi'n colli'r heavy carbine. Don't know. Os fi newydd rhoi fel all of my life savings mewn i un gun. Yn gynharach, nes I prynu hangout, right? A hanger, sorry. So mae hwnna'n meddwl fi'n gallu rhoi y waren mewn o, dwi? Oedd ni hanger o like Maze Bank, foreclosure. Ie, so mae un lawr y gwaelod yn dweud
LSIA Hangar A17, so dyna beth nes i brynu. Mae'n credu hwnna i wneud smuggling missions. Fe? Oh, Yeah, so dwi'n gwneud like source of cargo, main of Warren, sell oh over my god, oh my god, you get a free helicopter. Ti'n spoiler game o? Fi erioed i'w gweld... Helicopter. Ie, fi erioed i gweld Elitas Travel. Ti'n gwybod pan ti'n mynd ar y ffôn a mae loads of different things. Mae un Elitas Travel, never clicked on it before. Ond ti'n gweld... Mae Ron yn dangos achos mae gen ti fel y deal yma. Na, ti'n gallu prynu nhw anyway, O fi'n ie, meddwl. ti'n gallu prynu awyren, ond ti angen hangar i store. Take so, Joe, for example, right? I'll go high to lower, right? Yeah. Sort by price. Fi'n gallu prynu... Oh my god, Fi'n gallu prynu blimp for like £1 million. Morse Mutual. Why would you want a We're blimp? here to A wedyn help. fi'n gallu cael I'll look into like, it. a full-on fighter jet. Whoa, mae un fan hyn, a Gold Deluxe £10 million. Wow. I can't afford that now, I'm sorry. Rwy'n dal na? Mae'n pool cute. Yeah. Ti'n meddwl i'n fi da fi, neu na? Ie, fi rown y gornel nawr. A we'll lift it this. Where's my little hangar then? Is that it? Home garage? No. No. Hangar, that's it. Right. Let's see what that's like. There is a video, right? Because I can't do this car. I like this car. Well, I'm in that... See ti o fi. Whoa, Joe, pop ti'n invisible? Fi'n passive mode, so bod neb yn gallu chwythu fi lan. Oh, Fi'n talu am insurance o'r car endo, so fi'n eitha sic os mae'n ein chwythu lan, fe'n ffynnu fe endo. Fi'n yn traffic, boeth. a passive mode, that's class. So basically, ti'n gallu just gyrru and no one can touch you. Wel, fel NPCs, ie, ond just fel nid chwaraewyr arall. So ni'n gallu chwythu fi lan neu unrhyw. Right, how do I get out of this stupid place? Fi angen... Ti'n gwybod ar map ti, ydy rhywbeth yn porffor? Na, na. Chai bod yn un car. Okay. Good God Almighty! There we go. Hwna mental, ti just literally di gyrru... Whoa! Ti'n gwybod ar map ti, Joe? Yeah. Oes loads of, like, motorbikes? Yep. What the hell are they? Remember mine, like, map-wide challenge? Oh yeah, the find a motorcycle prepare for the longest wheelie challenge. Edrych ar y shotgun hyn. Chances. I really don't like them. Oi, oi. You crash on your pob pan, you crash on your... Fi'n trio dilyn y map ar un pryd, but... That's how you want to play. Sweeper shack. Motorcycles are available at several locations. Ti'n gwybod os ti... Ti'n gwybod os ti'n gallu prynu, like, cycling bikes ar hyn, Joe, alright? As in, like, road bike. The cheapest is 10 grand. One day, we know pot guy in a sock. I know. Are you joking me? Dyna pan wedi bod fi yn y bargain bin, o'n i literally gyda fel 500 quid a methu fforddio cot. Ys bydd yn bwlweir ar server fi. Ti'n gweld nawr pan mae pobl yn prynu, like, the packs. Cos mae'n frustrating i ennill yr arian ydy fe. Na, fi... Fysi Dwi'n ffordd o gorfod wneud stuff amdano fe. Ond, ni gyrru o gwmpas yn 5 munud, jyst i gyrru nôl i union rhan lle dy clearly. Dwi'n siŵr os oeddwn ni. O'n i literally rownd y gornel o fan hyn. Nes i dod o ffordd lan, dim bod ti'n edrych yn dod. Okay, rwy angen mynd i cael hwnna o'r siop. Ie. No, right. So Ti'n if I... rhaid y grŵm drosodd? No. Dwi'n credu.
Hang on, mae rhywbeth... Ti'n gwybod mewn fan hyn? Right, hanger, right? Mae rhywun mewn gwyrdd fan'na. Ti'n gallu gweld like, a green blimp. Ydy hwnna'n meddwl bod rhywun fan'na? Fan hyn? Oh, that's my aeroplane, that's right. Ie, dwi'n meddwl fan'na. Sgan i ddim aeroplane. Oh, someone just shot me. Oh, you need to watch out. Oh, I jumped out. Right. Rydw yma. Oh, come on! Fi ddim yn gwybod fi jyst di marw, mae'n ffodus. So, rwy'n fi'n rhoi hatchet mewn eich blwmin pen. Joe, fi ddim yn actually gwybod ble wyt ti. Yna mai sylw yn y hangar. Fi eisiau cerdd o gwmpas. Meriwether Security Consulting. Ti'n mynd How mewn can I passive help? mode te? One of our aircrafts will be with you shortly. Please throw a flare so the pilot knows where to target. Stopio fo! Ti'n dod mewn? So ti'n neud e? You go Coffee into... flare. Target identified and being approached. Press right in the navel passive. Be yna? 5 minutes on. Airstrike. Ti'n prynu airstrike? Yeah. Ti'n gallu gweld yn y waren mawr oren na? Ie. Ti'n meddwl ni'n gallu hedfan hwnna? Dwi'n bod, ie. Fi ddim yn bell o ti ddo. Fi'n redeg cos does dim... O, ti'n gwybod pan ti'n mewn passive mode? Ti'n methu cael unrhyw guns na dim byd ei ti? Dim point. No, just try. Nes i'n mynd nôl, fel bod fi ar bwys yn Right, fi methu mynd ar y waren oren, right? I've just tried. Right, James, let's mynd i ammunition there. Right, Joe, fi methu dod mewn dy ti. Cos ni ar passive mode, so fi angen ni cael un ar un, right? What? Hang on. Fi ar passive mode, a mae'r boi jyst i lladd fi. Arca? Na, yeah, maybe. Neu yr un boi achos naeth y lladd fi tro diwethaf. Ah, fac na mi. Lladd fi nawr. Alright. I'll get there as soon as I can. Aight, I'll get back to work. Sorry. Neina. Ie, fi ar y runway, fi'n cynellu lan am drag race. Fi angen fod yn ofalus fydd yna, achos fi'n gwybod mae rhywun beithi fi. Nath e galw fi dod. Oh. Oh my god, I'm gonna crash. I'm gonna crash. It has to pull up now. Go! Ammunition near. Sut ti'n... Sut ti'n pull up? Wel, ar yr analog stick, ti'n literally just pull it up. I've gone on analog stick. Crash the plane. Mae rhywun yn trio seithi fi. Oh my god. Fi'n meddwl mae rhywun yn dilyn fi. Textbook. Boys, sut chi'n neud just... Sut chi'n neud private match gyda just ni fel 4 mewn? Sa'n sure. Cos mae hwnna'n gwell. I haven't got some random dude trying to shoot me. Yeah. Fi'n siŵr mae yna ffordd o'n neud e. A sa'n lac, is e? Fi di neud yn fel ffen ar fi'n siŵr fi wedyn PS4. O, baga. Os dy fi gwasgu pause, es i syth mewn i'r môr. Oh hell, that thing will take down a moose. Ie, fi'n siŵr yn email, dwi'n gyda treasure hunt. Mae'n iawn. Give me that treasure hunt. Use the photograph in this email to identify the location of the treasure. Ah, no chance. I've got a bit more. Right, Now don't get too crazy with that. Wait, do you know if Falcon free or just a rocket launcher?
fireworks launcher? Dang edrych. Oh, compact rifle. Okay. Very cute. A dwi'n seithi... O, Drum mics. ie, oce. Yr eiliad nes I tynnu gun fi mas, oedd y boi yna just one tap o fi o ochr a I trwy'n don't fi. keep a record of birds. Fi ddim yn gwybod ble fi'n mynd nawr, fi literally yn nghanol y môr. Ti'n gallu just clad dy hun. Oh my god, James. A dwi'n gallu cael ar fyw'n I dod â car fi draw, a fi ddim digon posh iawn. Quest personal vehicle. O, methu. O, Beth yn y byd ydi hwnna? hwnna car fi. Oh yeah, you can kill yourself for £0. I don't know. O, na, fi ti dan, mae car fi right yn corner. Regan. Oh my god. Jesus. So di hyn non-lethal then? Ah! Oh my days! That minced my health arno hyn. Oh my gosh. Be ti sbwr o? You're plenty ray gun on that. Hannah, cool. Fi'n edrych ar online, sut chi'n neud just advertise on just me. Who all the players in your crew? See who verified creator. Oh, ar PC, os chi'n mynd ar y PS4, os chi'n mynd ar online, mae'n button creator, so chi'n actually gallu creu rai eich hunan. Hannah, cool. Really? The Right? the demon ammunition just shanty. Oh. O'n I yn y menu fel yn I sylw fi. Real life. Ydw i'n marw, Cops Joe? to safety beam and ammunition now. Fi newid keyboard menus fi am awr nice. Fi'n gallu actually head on. Fi'n gallu gweld ti, Joe. Wel, fi ddim eto gweld ti, fi'n gallu gweld ti ar map, fi'n meddwl. You're dead! Have it. Oh! Oh, more hot. They're ridiculous, man. Beth, mae'r game ma, there's like so much to do arno fe. Hyn os ti'n chwarae gwmpas yna, a little bit of a laugh. Mae literally yn map a popeth yn un fel. Like, chi'n pan chi'n chwarae ar game, I know some sort of, chi'n chwarae ar game a chi'n meddwl, oh, there's something missing from this game. Gyda GTA, chi'n literally gallu gwneud unrhyw beth. Right, fi wedi dwy'n cement mixer. Fel hwnna ti'n brygu, ie. Ie? Fel hwnna, ti'n gallu neud literally unrhyw beth. Ie, yna. Just stow hwnna. Ond y good thing is, gyda rai, o ti'n gwasgu fel Fire Engine, os ti'n gwasgu L1, mae'r dŵr yn dod mas, ydy fe? Ie, os ti'n dwy'n Fire Engine, gwasgu Oh my god, Owen! Ni'n trio gyrru I ti nawr, Joe, ond yn anffodus fi'n meddwl cement mixer truck, so ni'n mynd i cymryd fi amser. Oh my god, my... Fi yng nghanol y maes o waren. Nid y maes o waren, yr pont. Oh no, my brewing lladd fi. Dim ond fi though, dim ond fi. No. Unrhyw un di dechrau gwylio White Lines Na, beth yw e? ar Netflix, it's really good. Mae'n fel, y ti'n gwylio fe, ie? Na, beth di? Mae basically alright, mae boi ma di mynd â gwyliau, like, Oh, but... a ma chwaer e, Pwy oedd fi'n Tia- star?
20 mlynedd wedyn yn ffeindio mas bod e wedi cael ei lladd, like murdered, a mae hi gyda like massive anxieties a popeth, so mae hi eisiau ffeindio mas beth sy'n digwydd i fe, and it's just mental, like mae'r benw ma is really anxious person, mae hi dechrau cymryd cyffuriau, he just goes off on a trip o popeth, mae'n really funny. Apparently it's around white lines. Yeah, that's what it means, yeah. Ond mae, like, kids don't do drugs, ond mae'n really funny sut ma' nhw wedi neud y ffilm, cos mae'r series, cos mae hi'n really anxious gyda popeth. Yeah. Ond mae hi ddim ar ôl. Hello, you're through to Merryweather Security Consulting. What can I do for you? Fi'n wedi gorfod teithio nhw, so... Byddai'n gwerthfawrogi left rhywbryd. Ie, fi'n trio ffeindio ti bod mas, Joe, ond... Goodbye then. A hi'n dod tuag ata fi, Joe. So keep going that way. Keep going. Yeah, a fydden ni'n benni lan yn un lle nawr. Fi'n credu. Yeah. Oh, mae'r gun yn emotorial. Fi'n cuddio dan overpass fe, ie. Beb, a rhywun yn trio seithi ti? Dwi'n dan yr... O, ei ti, fi right uwch ben, so hang on, let me jump down. Ti'n mynd i neidio? Yeah, bugger. Right. Remember mine. Ti'n mynd i'n neud e fel on your feet yn row. Remember mine amser i gorffen y stream, remember? Fi'n methu dod mewn, Joe. Hang on, someone's made us trying to kill us. Pwy yn? Oh god. Ah! Oh my god! Oh! Beth oedd fe'n gwneud? Just dod lan i'r ni? There we go. Yeah. Joe, ar y ffordd, fi di bastardau taio ti. Yeah, fan mwy. No, on purpose. So Right. Fi di arfer. Ni'n neud y jump o lan. Mae'n recoil. Dwi'n efo mynd lan ar y curb. Dwi'n gael tyres ti. Dwi'n hyn oed i ban sy'n go mas. Oh, nice turn, Joe. Easy. Ydy'r coed yn ansolid? Yeah, man. Yes! Oh! Alright, rwy'n mynd i gorffen efo na. 10 point. Oh, yeah, hang on. Diolch pawb am gwylio. Yeah, Diolch,